Njemački kancelar Olaf Scholz optužio je danas Rusiju da je kriva za probleme s isporukom turbine za gasovod Severni tok 1, koji je u središtu europske gasne krize. Turbina, koju Gazprom navodi kao razlog za smanjeni protok gasa, spremna je i nema prepreka na njemačkoj strani da bude isporučena, rekao je Scholz novinarima zajedno s glavnim izvršnim direktorom kompanije Siemens Energy, proizvođačem turbina, izveštava Bloomberg. Ono što mi je važno jeste da jasno stavim do znanja da je ova turbina spremna za isporuku u bilo kam trenutku. Ništa ne sprečava njen transport u Rusiju, rekao je Scholz, koji je doputovao u Milheim na Ruru, gdje se nalazi pogon Siemens Energya, budući da je Moskva smanjila protok gasa kroz Severni tok 1. Najveća europska ekonomija se ove zime suočava s energetskom krizom koja bi mogla da izazove recesiju i primora Njemačku da racioniše potrošnju gasa. Pitanje gdje se turbina nalazi izazvalo je političke kontroverze posljednjih nedelja, pri čemu Rusija kaže da bez te komponentu ne može da poveća izvoz gasa u Europu. A Njemačka odbacuje njihov argument kao blef, navodi njujorška agencija. Turbina je ranije bila poslata u Kanadu na redovan servis u fabriku Siemens Energya gdje je i proizvedena. Kanada je prvo zabranila njen povratak u Europu zbog sankcija uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali je naknadno odlučila da dozvoli transport do Njemačke, gdje se turbina od tada nalazi čekajući zeleno svjetlo iz Moskve, navodi Bloomberg. Ruski gasni gigant Gazprom je od juna postepeno smanjivao protok gasa kroz gasovod Severni tok 1. Navodeći tehničke probleme i nedostavljanje dokumentacije za turbinu od strane Siemens Energya. Severni tok 1 trenutno radi sa oko 20% kapaciteta.